Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya da ito yan nga inaramid ni Alex. Sobra, tikinagtakas na. Senyora, intayon. Di kay agsangit ditaw. Ala, intayon. Amangan no adapay sa bali at tao ditaw. Datayaw tibalsenda. Ay, delikado, senyora. Ala, intan iti kotse. Mercy. Uwan, senyora. Pumanaw tayon ditaw. Nay, sa bali mat ti pangiturungan nyo iti kotse, senyora. Iti mat kalsada amapan ijay sementeryo. Apay, di tay pa'y agsublay ijay mansyaw. Saan pa'y Mercy? Kaya't ko timapan ijay sementeryo. Alang araw, ngam agannad kayo iti panagmanehuyo Wen, di ka tanag. Tauray sobra asakit tinakam ti Margaret. Kamaanak, ti agmaneho. Gracia, anak ko. Awanan. Talaga ajak na iturong ni Alex nga anak mo. Itinasaya at adalan. Insurok itinasaya at asursuro. Sipod ubihing. Ngablinipat na dagijay nga insursurok kagkuana. Ladingit. Nung asto'y tinagbanagan ti anak mo, Gracia. Nasakit tinakam ko. Gapo iti kasto'y anagbambanagan na. Ngapawan maaramida. Ngamin, sa bali adalan, titinurong na. Lang dito'y tanong day di Gracia. Saan tayo kadipay nga pumanaw ditaw? Saan pa'y, Mercy? Matagtakan ka ka din amang ururay kanya. Nay, saan, senyora? Kasanumat nga may sangit kayo asangit. Amangan no adakit dimot sakit yu iti puso. Kat anya pa iti mapasamak kada kayo dito. Gapo iti pa naglidlid ayo akasta. Anya? Senyora, mabalin ka din ti agsaw? Saan ka mat aparitan nga agsaw? No anya man day ta nga ibagam. Senyora, saan kayo kumaunay nga agliday? Anya nga iti mabalin niyo. Nukasta ti mapaspasamak kin ni Senyorito Alex. Saan kayo mat nagkurang anang padakpel kenkwana? Gaputa impaayaw ti pammatag. Ken insuro yaw iti nasaya at asursuro. Dakaslat naman ti kayat naturungan. Anya nga rod nga iti maaramidan niyo. Addaan mutan iti panunaw. Kanayon nyo pa'y abagbagaan. Nung saan da kayo matatungpalan. No di ka kabailan da kayo pa'y apasakitan kan bastusan. Mercy. Nasakit talaga para kada kayo, senyora. Kaputa impatagyaw ni Alex. Impatagyaw akasla anak yaw.
Awan mo't mabalin yun. Tadi na kay matong palang. Tati kayat na. Kati pagayatan na. Nga uray pa'y pumatay iti tao. Ala, senyora. Ipapasyo ditaw, tilidayaw. Kalpasan na. Gusto kuman. Saan kayo kuman asangit-asangay? Gusto, senyora. Ala, agmerienda tapay, senyora. Inyo nagkaw dito'y siligyo tay sumati ko na ya. When mercy. Ala, agtugaw kamutan. Tagsamot ang agmerienda. Uwain, senyora. Aw, adto iti para kada kayo, senyora. Adto matitinapay nga da palaman na aprito nga itlaw. Agyaman na. Senyora, aging gayta, saan pa'y ang nagpakpakita ni Jubilar day dito'y mansyon? Sa dino nga tati ayan na. Taawan mo't anak kita ta ijay dipinteng. Diyaka mo. Tanggam kayat ko nga umay kumaditoy. Takasarita. Senyora? Ibalakad ko nga umadayo kuman. Tapno agsardengan ti parigo. Imay kayo inikan iti karniti ugsa, senyora. Impan ni Mercy J. Kusina yon. Nalagip kayo asarungkaran. Isuan na panak na ganop, tapno may kan kayo man. Agyamanak, Sotero. Agyamanak man. Tasimbarong karka. Makita, kat awan mat ti pagpaggadak no mayak sumarungkar, senyora. Pambarak matan ti dumamag, may papan ken ni Alex. Amom kadi. Noan niya ti inaramid ni Alex. Ne, apay, senyora. Anya ka di ti inaramid na. Adda pinatay da at tao, ijay dipintin. Adda, pinatay da. Ne, apay. Anya ti basol dagiti tattao ta pinatay da. Awan. Nairaman da kano. Gapo kan ni Jubilarde. Anya. Gapo ken ni Jubilarde. Apay. Sigon itilakay anak kasaritak. Isuda tinaasinag kan ni Jubilarde. Isu nga isuda ti pinatay da Alex. Awanan, Sotero. Talaga adta kasan ni Alex. Kadyak mo. Noan niya itan ti aramidag. Kat, anya mati ko na dagiti namatayan. Inkamang nakadi ti polis. Jak mo. No ikaamang da. Jak amon noan yan to ti mapasamak. Anyan ni Alex. Iso ajak mo noan niya ti aramidag kan kuana, Sotero. Tadumaktakas matan ti aramid na. Awan sa bali nga ramidan tayo, senyora. No di ti mangikarkararag iti Diyos. Asapay kumatag balbaliwan. Ugan. Dahil ta ti masaya at nga ramidan tayo. Kabala kung di bakit nanday. Sumurot ako may tipagtrabahuan. Ha? Ay, saan pa ilang, Jubilarde? Nakapsot ka pa ilang. Jak itulok magtrabaho ka. Dito'y kalatan kalapaw ko.
Uray si kanti tagaluto. Basta saan ka nagtrabaho iti nadagsen. Ta saan mo kaya kabailan? Masapol nga agpapigsa ka pa nga umuna, jubilarde. Agpalabas ka pa iti dua. Uno talo a bulan. Sakpay nga agtrabaho ka. Anya? Nagbayagan? Una. Kasta unay apan nakaparigat mo iti ima da Alex. Isu aron bang agpapigsa ka iti husto. Bayan asak ti agtrabaho. Nakababayan kan ka. No, pakpakanan naklatanan ding. Ay na, jubilarde, awan anyaman na. Ken maysa, naimbag ka agayam. Ken idi addata iti pagminasan. Imbis asak ti saplitan da. Nagaramid ka iti pamuspusan. Tapno saan dak asaplitan. Ket sikamot tin tinaparigat. Nasayaat ka a tao, jubilarde. Isu nga oray, papakpakan ka lang ditoy akas iti kunam. Awan anyaman na kanya. Tinapatag. Agpapigsa ka na imbag. Marwaran na kami dito! Marwaran na kami dito! Nanginitikan tayo dito! Sumugan kayo! Matulog kayo! Upit kayo kaya! Di may pagkaroon iti trabaho ka na kamay! Sumugan ka kamay! Awanin, tumaramidan nyo pa'y. Daputa, balot kayo dito'y. Aking gay ti maudi nga angas yun. Kakadwa, pudno gayam timbagan ni Jubilarde. Ngagbalin tayo abalod dito'y pagminasan. Dito'y nararamid yo. Isugayam tinagbalin na kulungan tayo. Kaya't punti pumanaw dito'y. Risok. Risok patakay punti pumanaw dito'y. Basta timakunak. Saan tayo ngaglabsing iti pagayatan da, Boss Alex? Agtungpal tayo lata kadakwada. Tamamatiak. Nga iti may sangal daw. Dumtang to ni Jubilarde. Kat ispalan na tayo. Kabalan na ito timang ispal ka na tayo. Pero daw man nagbayag. Isu kano tinang ispal idi kadagiti mo na trabador dito eh. Isu apat check akabalan na nga ramidin da ita. Sapay ko mga ron, tamalagit na tayo nga ispalan. Mamati akla una kasta. Ala, maturog tayon. Basta laglagitan tayo amin. Awan ti agsalungasing iti kayat da. Tapno awan ti masaplit iti latigo. Kastamot kada kayo. Senyora, nakapasyar kayo man. Wenderita, umay kayo kumastaan. Kaano ang mabaling nga apitan dagiti natin? Ito numaya bulay, senyora. Nasaya at ngarod no kasta. Ito naglako tayo. Kayat ko ada kayo mismo ti pangyawatan da iti kwarta, senyora. Iso sumurot kayo to kuma. Ito nagideliver tayo kadagiti natin. Saan ni Rita? Sikan ti makaamo. Adamot pa nagtalat ko ka? Iso asikan ti makaamo. Sige, da kayo nga ro ti makaamo, senyora. Rita, saan mo ka di pa'y anakita ni Jubilarde? Saan pa, senyora? Diyak nakikita. Kanayon di pa nagpaliig ko kadagiti lalaki at trabahador. Awan mo't makita ka sa bali titignay na. Sana bale, apa man na makita. Idanon kunto, tibilin nyo. Agyaman na. At tuloy gayang tigiling, ha? Unsa mo nito? Ako mo tumayar ba dito? Trabaho na na ba? Gusto nga, dulap pati magiling. Nasayat lang na eh. Pasan na ito magiling. May linisan, sige nito. May proseso na pa nito. Nasayat mo kasta. Alangarod. Sayatem, Doro. Huwag sige nito. Kumusta ti trabaho yo, Doro? Mayapan, senyor. Iti mabit. Agila ko tayo manan. Iti balito.
Sigurado ka? Wan, senyor. Nasayaat no kasta. Awon gayam, ayan ni Alex. Pagdadakan ni Baldo, ijay gilingan, senyor. Kaya't ko akasarita ni Alex. Isuamapan mo ayapan. Wan, senyor. Ayabak ni senyorito. Amo kakabalan yon, Alex. Isungag subli ako ni Jeff Farmhouse. Tapos yarek mati radyo. Gaputa dya ako nasarsarungkaran. Sige, lolo. Sana bale. Tayo naglako tayo iti balitok. Da tayo tumot lang ti mapanagilako. Wala, lolo. Agsubli ak nga rod iti Farmhouse. Itulog na kayo ni Baldo. Sige nga rod, iho. Senyor. Baldo. Mangisagana kay tinaimas at araon, Chayong. Well, senyor. Kasano nga ron, senyor? Agsublihan kayo pagminasan? Agbati kayon dito'y farmhouse? Wen, Baldo. Ngaminton bigatan ti panagsublim. Danggayan nagpaay nga uminom iti arak inton rabi. Sige nga ron, senyor. Aladoro, aginom ta. Sana bale? Naikulungan dagiti trabahador. Kaya tagbambantay dagiti talo alalaki na pusgan ngagbantay. Oh, sige, senyorito. Bukak man ti paso. Pati, senyorito. Aginom tayo. Tatlo makaturog tayo at dagos ito madamdama. Sa payawan ti babae, kamang papudot ka na tayo. Sana bale, Doro? Hintay to mangalay ti babae. Daytay agkakapintas a babae. Nagmayat, senyorito. Nagmayat, Doro. Nagimas dahi ti ngarak. Ay, pag-arabiyo. Sino ka? Alex, sana ka kabuso. Siyak ni Sotero. Sana ka kabuso. Sotero. Sana ka kabuso. Matay ka! Ano yung aramidan dito at tao dito eh? Masinag ka nito. Naimbaga, Rabiyo. Saan ka di asikatay nangipan idi ka ni senyorito Alex iti ospital? Juan. Siya. Lukas na, senyorito. Isuday tanti, amam. Anya? Sana po nuday ta? Siga tao! Apay nga da ka dito eh? Anya ti panggap mo? Amom ka di amatay ti asino man nga basak-basak dito eh? Ha? Sana ka kabuso. May sakap magayam. Kat awanda ka sa panggap ko. Umay kalahan pasyaran. Iti anyaga po. Iti na minsan. Inispal ka. Kaday tati makagapo. Pumanaw kan dito eh. Saan da ka kasapulan dito eh? Alex. Imayak. Takayat ko ti makipagtrabaho dito pagminasan nyo. Anya? Patganak ko Alex. Nadamak ko di may papani di pagminasan nyo. Kaya't ko man di makipagtrabaho. Kaya't mo! Sige, sana pa rin ko? Doro? Apay, hindi mo kaya't senyorito. Umay agtrabaho dito eh. O di manayunan ti trabahador. Anya? Awata mo, senyorito. Oh. Bueno, ipan mo iti ayan, dagiti trabahador. Ariglado, senyorito. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo,
di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Sige! Parang nagsaba ka kas na simot-simot. Di tangarudan, ti pagtinagam. Karaman ka ditan. Kat makipagtrabaho ka mat, intindihan. Sino ka manong? Apay nga daka ditoy. Siya ni Sotero. Kaya't kumati makipagtrabaho dito pagminasan. Saan mo ka dingam mo? Adakkel abindot daytang inaramid mo. Amok. Ngem, kaya't kulat pati agtrabaho dito eh. Dadaal ka diti ulo manong. Sabagay, di mo pa'y ngamin napadasan tirigat ditoy. Ngamin ton mapadasam. Agbabawi kanto iti husto. Ala, maturo kakit din natin ko. Saan ka na sumano? Ha? Basta kaya't ko ti agtrabaho dito eh. Tadakkel ti makagapo. Anya day ta adakkel ang makagapo. Ading ko, saan na nanaskan nga ipagakan ka? Ngem, ibagakin ka manong ha. Dakkel abindot mo ti mayam ditoy. Gapo ta agbalin tayong abalo ditoy. Aginggat maudi nga angas tayo. Pedro, naimbag tadakan. Ni Alex, sa dino ti ayan na. Kadwam kadi anak sugli. Saan? Aday jay pagminasan. Ammom kadi tinaramid na. Pinatay na ti dua at taga dipintin. Gapo ka ni Jovelarde. Iya. Dumakta kasan ni Alex. Itulok mo kadilatan akas jay na. Amangan met no ada basol ni Jubilarde kan kuana. Isu akas jay tinaramid na. Pasig kayo at dakas. Agpapankan ka alaklakayan. Dakas kalata. Awan pa'y panagbaliw mo. Imay ka kadi ditoy tapno sermonan nak. Saan? Ngam kayat ko lang agbaliw kuman ni Alex. Tapno saan amay tulad kan ka. Asi bibiyag pa'y laang. Ngam mapupuuranan ti kararwana ija imperno. Aniya. Bagaam ngagbalbaliw ja apo kong, Pedro. Pangaasim. Ano ko si bibiyag pa'y day di grasya. Di na itulok akas ti pagbanagan ja anak na. Adan nakam ni Alex. Isu adi mo diktaran. Ala, pumanaw kan ditoy. No awan na sayat nga ipagam. Di na kamin pakibiyangan. Anya. Di kataltalo na tiya si kaswem. Saan ket? Anuan niya laditan ti pakibibiyangam. Patarayem ti asyenda iti nasayat. Kanusan? Sukatan kan amang imaton. Ya! Ya! Agawan, Baudo! Surutan na! Mapantay kay Rancho! Senyor! Ya! Ya! Italamalan nga umayak dito Rancho. Imado dagiti baka. Huyag paiso, senyor. Adunot nga minti aga nakabangka. Iso nga umanoda. Nasaya. Dahito yan Rancho ti asikasuan. Kat italakon kini Alex ti pagminasan. Kasta ka di, senyor? Kaya't ko asan kapailang agsubli di pagminasan, Baldo. Sana bale, kadamat ni Doroy jay. Kaya nadapay dagiti pinusga kakatulungan day jay. Da kayo nga ti matungpal, senyor. Agila ko tayo kadagiti baka. Kaya't ko ti makaigam ita iti adu a kwarta. O sige, sige. Kaya't ko ti sumarong ka lagi dipintin. Ha? Mapan kay Jay? Kaya't ko nga munti na pasama. Saan ka nga taan madaksan ni Jay?
Saan mo't siguro? Ngam, jubilarde. Amangan noan niya ti pampanunutan da nga aramidan ken ka. Tako namat agumurgura ken ka dagiti dagduma ka arubam idi ijay. Huwag mo dahi tananting. Pet ko nga munti ka sa sada. Sumurotak nga rod ah. Saan? Diya kaya't amay raman ka no bilang. Ngam, Mabitak lang nanding. Amot lang ti kasasada iti sigud aka aruba kay jay. o sige. Ngam magananad ka jubilarde. Ken agsubli ka kumamat la dagos dito'y kalapaw. Awan mo na tao ka dagiti kabalbalayan. Nalapit ka nagtungpal da iti kunak apumano da pailahan. Nasayahat mo kit dino kasta. Tapno mailiklik da iti kinadakas ni Alex. Aglayo na iti tanam dananang ken akong Victoria. Naalaman gayam na ito'y sumakmi. Nalabit ani na dorot siya tinag-alam dito'y. Nagsayahat ni Nana dorot siya kanya. Kasi mata na iraman. Gapo iti inaramid ni Alex. Ura iti ina ni Neneng. Pinatay daman. Nanang. Apong Victoria. Aging kaita. Diyak pa'y na ipalas ti papatayo. Ngamdiyak mamingga. Aging gadyak mabalas ita. Oh, adto iti inumam analaming isa danon jubilarde. Uminom ka. Tamok an napudutan ka iti ipapan mo ijay dipintin. Nagbara ti panawan. Agyaman ang nanding. Okay. Kumusta nga itinapan na medyo dipintin? Awan ti matatao dyan nanding. Adaman, ang malmanulahan. Kaya't no asawan, imano da ijay? Nasaya ti kasta ngay naramid da. Tapno sanda na may raman pa'y. Amangan ngamin no agsublin tumanan ni Alex ijay. Kat agaramid manan iti krimen. Ay, subramat gayam ti kinadakas da ijay atawan niya. Anya nga tangay tirik na ng agaramid iti dakas. Naragsak na ta? Nalapit akas ta nanding. Ngam agpulon tumot lang. Agpatinggan tumot lang ti kinadakas na. Sana kastama ng sutero. Dagiti at klase ti dagat yalaan nyo. Kastoy tinsuro na kada kami. Kasta ka di. Sige. Amo ko. Agyaman na kading ko. Manong sutero. Anya ka di at talaga tigagaram dito eh. Tanagsaba ka matan. Bueno. Umay na kami ka di ispalan. Among ka di. Urayok ng jubilar di amang ispal kada kami dito eh. Ngamjak amo. Nukaano nga umay. Kasta ka di. Andiyan na karamitan nyo! Trabaho kayo! Trabaho tan. Uwan manong! Mangankan, manong sutero. Saan ano anya lalitan ti taltalyawam? Uwan. Mangantan. Sika, lalaki! Kapantay tayo ni Senyorito Alex! Shock? Juan! Ururayan na ka! Pagawa! Anya ti ibagam kanya, Alex. Kaya't kalaan apalagipan. Asaan aga po ta inispal nak idi. Ket agin lalaing kan diti pagminasan. Sikati nagdisnudo nga imay ditoy. Pues, agtrabaho ka nga ron iti hosto. Taasi naman nasaan nga agtungpal iti kayat ko. Madusa.
Talaga gayam. Ngay malaka ken ni Senyor Pedro. Ana ulpit, Alex. At no si Bibiag kumapay day di grasya. Sana kaya't akas to'y tiaramida. Iti ayan na ita. Sigurado magladladingit. Gapoy tiaramin mo. Aniya? Alex. Pinadakkel na ka ni Senyora Lorna. Itinaimbag ka sursuro. Nga. Apay, akastoy ka. Ayan tinsuro na ken ka apa nagipatag mo iti pada mataw. Asino ka ngagsao kanyak iti kasta, ha? Nagpuspulkit din ti rupang! Awan ti kayo pa ng ngagsao kanyak iti kasta. Sigurado, may kandado kong tiridaw da. Sigurado ka kadiyan ay kandadom? Wan, senyorito. Ala, mapantan. Da kayo ang magapantay. Pangamitin niyo kitrabaho yun ito, ha? Mapantan, senyorito. Intamat, taginanan. Senyorito, hindi na muli sutiro ito, ya. Nakita, manintang lupay. Wan, Papay, senyorito. Sambo ka di amaklon nga ma. Katlo iso na dyan ti amam. Kuston, di munda ka matanpay dayta, Doro. Ang day tapi kinapudlaw, senyorito. Ang na siguro, asi kami anak day ti day di senyorita Gracia. Iso sursurutan laga. Awan ti amak. Jak maklon day jay nga ama. Awan ti amak, Doro. Natayon ti amak. Kasta ti kunan ni Lolo. Sige tiyan nga rod. Iso tiro. Jakon kayat amang nagdayta, Doro, ha? Alakid din. Bukbukam ti basok. Tau minuma. Sige, senyorito. Amon, Mang Sotero. Nagsaya at atao ni Jubilarde. Iso ang makonsensya ako na eh. Gapota may saak, anak ipagkamat idikan ko na. Idin libas na ti ubing a kinidnap da Boss Alex. Kinidnap da. Juan, inispal ni Jubilarde da yung ubing. Ket tapno may spal ti ubing. Nagpatiliwan kada kami. Tapno lang makadayon ti ubing. Ket sana mapaltugan. Anya. Ket nakakaasi tinaramid da Boss Alex. Sobra arigat tinagdalanan ni Jubilarde. Nusak nga ta ni Jubilarde. Amangan no jak kinabalan. Ket nataya kon. Agsidawak. Na nakalibas dito yung pagminasan. Nairakad mat iti husto. Adda ka no nang ilibas kan kuana. Ket nasayaat mat. Ket bilibak iti dayjay anang tulong kini Jubilarde. Nalabit. Nasayaat mat ti panagpuspuso dayjay. Ta nagturod anang ilibas kini Jubilarde. Ngam ti pagsidawak. Asino nga ta dayjay? Tano dagiti trabahador ditoy. Di da marami ti kasjay. Gapota patay mat ti katukad na. Kasta? Ket mangnamnamak iti panagsubli ni Jubilarde. Tapno ispalin na tayo ditoy. Ading ko. Iti panag ko na mga ta. Ket, umay. Wen, sapay ko ma, taumay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papapay lang, muna dito pagminasan.
Sumarunon to ni Senyorito Alex. Bueno, Doro. Kat nadanto ni Senyorito, agsubliak tumatlang irefan. Ala, mapantang ito kalapaw ta, Baldo. Well. Ha? Doro! Ang dagiti kalapaw! Napuuran! Ayat! Apa ba? Ano tinapasan na? Oh my God! Kitaan ta! Ayanan ba ito? Ay, pisat na dito tawa kalapaw! Ito kalapaw ta! Kanda dito kalapaw ta Senyorito Alex kan Senyor Pedro! Awan makita ang tao dito ay. Ang Doro, sabaling tagparparik na kanya. Ala, inta kita ang dagiti trabado. Awan dan Baldo! Nakalukat tiri daw tikulan! Awanin dagiti trabador! Inta kita ang kadagiti uso. Sige! Pedro, agi pumpo naglat na ni Tata Sotero itinaba. Ay, mawatak ni Tata Sotero. Anak na ni Alex. Kaya't na makalangan dito. Hanggang di na tinanong nagpaggad iti kastoy ngay naramid na. Rumba nga pinmanawan diti pagminasan. Dapal to Kandoro. Isulat yung masilip ka ni Tata Sotero. Apa nawan na dito trabador? Apa yung siksikilan tinatda dito'y? Awanan. Pimanaw dan. Tumakda ta! Kasi kati pangipapasan mo iti pungtip me! Saktisang mo nyo! Medyo pilante! Tingnan na yun, medyo pilante! Kawatan ta! Apal to! Medyo kinasikwita ka nagturukan na! Buwan, Dora. Saltukan ta! Sulong ta! Sige! Papayantan ka dyan! Medyo pilante! Dito kayo lang, Tata. Saan kayo pamampanaw? Saan yung isagmak ti Piagyo? Diyak mabaling ti makiramit kada kwada ita. Gaputad ka kayo. Amangan mo maisagmak kayo. Awanan ni Jobelarte! Takrut mat gayam! Timbaray tilanggom! Ganyan. Nga magsipot ka. Amangan madalang iti aglaw-law. Awanan Baldo! Kinawan mo't paltog na, kalasag na! Iswa timbaray! Tanod na paltog na! Pagay na kalamit ko Unyayam, Dara. Tila kaya kinugkog taramitay. Ayan nan. Diyan mo! Timbaray na tana! Salbang. Baldo! Amom ka din o asino na dyan! Isugay dyan ni Sotero! Kayan ayat iti ni Senyorita Gracia! Anya? Wan! Isugay dyan ti ama ni Senyorito Alex! Nung sana bigbigan ni Senyorito Alex nga ama! Ala! Inta na dyan farmhouse! Ipakamuta na ito kan ni Senyorito Alex! Awan dan Tata Sotero. Napandan. Imanaw dan. Bayaw awan ko ita. Saan arong bungain may kayo dito'y pagminasan? Kas kayo na simot-simot ang nagsaba iti apoy. Iti kastoy may naramid yun. Jubilar de Paro. Kaya't ko ngamin ang makapulapol ni Alex. Kaya't ko at palagipan. Kaya't ko kumabagbagahan. Kaya't ko ngagbalbaliw kuma. Panagpunayo ka din. Kat denggan na kayo, Tata. Saan yun ang mabawin ti ugali kang dakas nga aramid na? Iso adi yun ulitan ti naramid yun. Gapot ang maisagmak kayo laan. Agawid ka yan. At pangasyo. Tagtungpal kayo tindakan.
Sotero. Agyaman akmanan iti panang padagas mo kanyak ita dito'y kalapaw mo. Mabalin mo lang tati umay dito'y kalapaw ko dito'y bakir. Ba? Umay kalatano kayan mo. Uray awanak man bilang. Mabalin mo lang talo ka kan. Kaya't umunag ka. Agyaman tata. Malagip ko ni Alex. Kabayatan ti kadaki ti pagminasan da. Nakita ti kinaanggas na. Naranggas kadag iti trabahador. Uray ubing. Saplitan na. Itinaminsan. Binagbagaak ni Alex. Ngam. Di naking kaskaso. Nakapungtot kanya. Siputi din. Uray, kaya't kong hasit gan. Saanin ang mabalin. Gaputalik-liklikan na kon. Tata. Nupay kasta. Kinay kayat ko latta tinagtalinay iti pagminasan. Tabarang matignay tirik nana. Ket kasarita na. Ket gundaway ko kumamit na nabagbagaan. Ken gundaway ko kumaamang ibaga. Ngay patpatag ko launay. Tata. No amo na lang kuma. No kasano ti panangipatay ko kelkuana. Nasakit tarik na rin. Di kastoya nagbambanagan ni Alex. No kumaiti. Ay nilibas ko. Hindi malagaga pa'y lahat. Kaya't impanaw kong dito'y Buena Vista. Nalabit. Saan ko makakasto'y tinagbambanagan na. Jubilarte. Makaladlading arit na rin. Tata Sotero. Kaya't magnamna maglata. Asapay lakumatag balbaliw. Kaya't agbyag kumangad daan iti nasayaat. Apan ang puspuso. Nalamin ka nga trabihin. Sana pa'y makaturog. Nga uray pa'y mariknak ti banog ko. Uray ni Tata Sotero. Amok asan pa'y nakaturog. Nasakit kan ko na ti mapaspasamang iti anak na ani Alex. Nasaksakit pa iti sarang amarikliknak. Gapu iti papatay iti pamilya. Nakasagaanan ti kaninyaw. Mangan kayon, sinyaw. Senyorita. Ingkaya bandadoro ken baldo, Chayong. Wan, sinyaw. Kalpasan ti armusar. Anya ti planom, Alex. Kayat ko ti agpanunot anay baglolo. Iso kayat ko ti mapan iji rest house ko. Idi pa lang ay bagbagam day ta rest house mo. Gamjak pa'y pulos nakita. No kayat yo lolo, sumurot kayo kada kami. Mapan tayo iji rest house ko. O sige, no day tati kunam, iho. Kasalitan! Aging gay takot saan pa'y nga mo na senyor tinapasama ka dyan pagminasan! Anya tira mo danta? Ibagotan? Saan, Dora?
Amangan no datati pangidas alam da iti pungtot da. Kasano nga rodan, Baldo? Basta santa baliwan tayong bagata idisimang pata. Asaan na baybayan dagiti talo alalaki. Anapos kanyag bantay ti pagminasan. Ket aging gayta, agtrab-trabaho dalat ta. Si, no, datati ko nam. Kasta na ron ti bagata. Hoy! Baldo! Duraw! Hindi ka namanganan! Papaayaban na kayo ni Sinyaw! Mapantandor. Ket saan tangagpadlaw. Aggaraw talata kaslaawan ti dakas anapasamak, ijay pagminasan. Basta, hintayo amin ni Jerry's house mo, senyor ito. Wen, kadwa tayo ni Lolo. May tijay, senyor Pedro. Langro na no, ada ikuyog tayo, babay. Anya? Ay, pasensya kayo, senyor. Bayan kakit din, Doro. Noan niya laditan ti lablabidam. Dumagas tayong tropa iti tsindahan. Tagumatang tayo ti kasapulan tayo ti rest house. Tatalaga kayat ko ti agrelax anay bag. Sigurado ka kaday nga umay ka ijay ilay, libnaws. Walang ti. Umaya ko, mama. Masikuranak namin nga adalatan diti bantay. Sa bagay Pampananutan nga amangan na maisagmakak, ante. Ay, ngamen. Amangan na da makakita ka, makamamukan ka ijay, kat delikado ka ha. Ano daramidat? Tapno awan ti makailasin kanya, ante. Amukon! Hey, wan, siya kun ti makamukan ka, libnaws. Ikanta iti uging tarupam. Daytay aglang langa ka abala. Kan maysa abakaw. Libnaws, kita-kita ang daka dagiti pasahiraws. Mas daaw da siguro. No apay akauguging tirupam. Wan narot, ante. Aglang langa ka ngamin, nakaslaban lang. Ang nasayaat mo tapno saan ka maisagma. Ada kadwam bala. Abangan malilibok ditoy. Ay saan, Mr. Pau? Uray balat ti kadwak, ta saan nagranggas. Talaga lang amin nga ada kurkurang ti panunot na. Seka. Ada gatagam tela. Kas iti sigod Mr. Pau. Tay tela aparapan nyo. Gumatangak iti 10 ayarda. Ta ado ti order ko ita. Okay. Ikan ka. Soke. Wen, siyak ti sukin. Iso tumawarak Sana balay, takanayo ng agumatang itilakom. Seka. Awan palikot. Ikan ka tawal mo. Ngam basit laag Agyaman na. Mapit lang. Lokodak gatagam tela. Kumatang kayo dito ngaten. Wala! Awan ko din tigatagam, Baldo. Amagan mo, ada nalipatan ta. Hinda pa'y gumatang iti ika na maituno, Doro. Sige nga, Rob. Nagsayatan, tikas tayo, blag ta, Baldo. Nagbayat. Libre ti kang karantanga, kakaimas. Sakit. Ada pa yung sweldo tayo, ti binuwag. Panagamad, Doro. Ijay abang dati papalanta. Gumulpitan iti 3 kilo ngaygan. Aday ta. Nakadanan tayo, Lolo. Senyorito! Teres house yo! Awanan! Napuran mat, senyorito! Napuuran? Bumaba tayo dito yung kotse. Takitaan tayo noon niya tinapasamak iti rest house ko. Senyorito! Ano tinapasamak, Alex? Apay akas to'y itante rest house ko. Awanan, senyorito! Di mapumat ng rest house yo! Asino ti akin aramid iti daytoy? Asino nga tati ng puor?
Nabayagan da ito'y arrest house ko. Ngam itala nga mapasamak ti kastoy. Iti papalay dito, senyorito. Imposible na dito tao dito. Iti anyaga pa. May salahan ti akin aramid iti ditoy. Awan sa bali. No di dayjay a jubilarde. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Baldo, idiretson ti kotse di mansyon. Kaya't kung ay di pailang ti pagpalabasan tayo iti oras. Arreglado, senyor. Senyorito Alex, dumagas tayo pa ilagi ti mansyon. Ay, sige. Salbag na siya, Marciana. Apay adi na umailukat ti gate. Senyor. Siya kon ti mapanbang ilukat iti gate. Anya nga tatyar aramidan day jaya katulong. Oh. Nailukat kon, senyor. Sige, isarak mo ti kotse, Doro. Yan, senyor. Apay nga kaslawan tao dito mansyon. Marciana! Marciana! Senyor, awan samot ni Marciana. Noan, da kayong timang isagana iti kasapulan tayo. Doro, Baldo. Wan, senyorita. Wan, senyorita. Senyor, ato yan ti arak yun. Apay nga awan ni Marciana. Idinto tamanon nga oras tayo dito mansyon. Mga pimanaw, senyor. Pimanaw adi na inlak ti gate? Kanda ito'y mansyon? Mga nagawin. Andiya. Lolo, amangan mo't no nagtakaw. Iso api manawan. Tikahon nga yan dagiti paltog. Nakalukat. Awanan tilinaon na. Dagiti paltog kan dagiti bala. Awanan. Saan ang mabalinda ito? Saan? Sino nga ro tinangala iti paltog yun, senyor? Ni ka di Marciana? Imposible. Pangusaran na ko may iti paltog. Saan na mabalin nga rami ng tikasta? Gaputo, mabutag lakit di. Iti pagbalagan na bilang, senyor. Amangan no, dalang sirit dito mansyon. Amangan no ni Jubilarde. Anya? Ni Jubilarde? Iso, tinang serak dito mansyon. Amangan no iso, Lolo. Tinangpuro iti rest house ko. Kan tinagtakaw kada kiti paltog yun. Awan sa bali. No di ni Jubilarde. Panagkunag at kasapulan tayo tinaduma makatulong kada tayo. Anya ti kayat yung asawan, Lolo? Mangala kayo kadi iti pulis, senyor. Saan? Agnayo na iti pasurot ko. Kat no kasapulan na gumatangak pa iti paltog. Aramidan. Baka mo kayo na niya ti amuyo na sayat, Lolo. Nasayat na panunot niyo, senyor. Iti kasta. Nalaklaka tayo ama parmag na jay. Adyo Bilarde. Sumurotang iti sa di naman napapanam, Baro. Anya? Awad ti mas nung paturungan, tata. Baro. Di kagdanan. Takanayo nak ngumay dito kalapaw yun. Alang harap. Sikat ti makamo. Ket, ulitit tinaybaga kada kayo. Saan nyo kuman nga isagmak ti biyagyo? Saan nyo napanunutin ni Alex? Gaputa saan na kayo mutlahan apagan ano ita? Baro. Amo ka nasaktan kayo iti imbagak, tata.
Gantay tatipod na. Nupay kasta. Mamatiak adong tang tuti aldaw. Abigbigan na kayo. Kas amana. Anya. Wanta ta. Isa pang asya. Tadiyo kuman isagmak ti Baguio. Gapugan ni Alex. Pagtulong kita dyan siya. Sigurado nga dalag iti kabusol ko iti farmhouse. Saggay sak ida patayan. Agpapadada amin a kriminal. Diyak kaya't ti pumatay. Ngam sobrang tinaramin da. Iso ako minigil ayaman ti pungtot iti barokong ko. Sa akong ti makamo ka dagiti agbalin na kakadwa tayo, Lolo. Inakasarita dagiti sigod agagayam ko, itamat lain. Sige, makamo ka, Alex. Senyorita, sigurado ka diyan naturad na makilaban. Adayo anaturturad da ngamda kayo. Ni Senyorita man. Wayo gandak, Baldo, Doro. Intay kasarita dagiti sigod agagayam ko. Naimbag dagi jay. Tadda ka bukbukudan da paltog. Ket mabalindang awsaren. Sana may kat iti panunot ko dayjay adyo Bilarde. Naitured natin ang poor iti rest house ni Alex. Ken nang takaw kadagiti dultulin ko apaltog. Wen mamatiak. Awanen sa balya maatap no di sulang. Bilibak met iti kinaturid na. Kaya't asawen dagiti naramid na. At talaga akal kalabanan na kamin. Ngem saan nga agsigsigurado. Gapot at timulaen ti kayarigan na. Makita at tao iti ruwar ti farmhouse. Ket awan mo't ki uray may sarimwar. Nalabit nga wanda Alex tita. Amangan no at dada iti mansyon. Mapanak iti mansyon ni Senyor Pedro. Saan ka kadipay anabandaw, Lidnaus? Aginanata pay Itay tapay na ang nagburburda. Saan at tayo anabannog, auntie? Hindi nasayaat. Sumrek tapay iti kalapaw. Tain tapay ang merienda. Adda tayo lutok akamote. Kan adamot ginatang ko agatas. Di isunti ka nang ta. Wen, auntie. Dala, umay ka nga rudan. Umunagtan. Adda ita, Libnaus. Mangantan. Kasla na imas itaday ta kamote, auntie. Ay naun ta kakalkali nga men. Ay, Libnaus. Siguro, italang amangan ka itinaling ta kamutian niya. Ha? Nalabit. Saan ka idi amang mangan iti kamute? Nalabit. Bak nang ti pamilya nagtaudam. Ha? Ket nalabit. Pasig na agkakaimas ti kankanam. Kwa? Diyak mo, auntie. Ala. Agmerinda takit day. Ibusen ta day tanaling ta kamutay. Sige. Sumurot kayo kada kami. Ito, likod ti mansan. Lugas ta. At da kayo na dagos, iyo. Naimbag man, tanasara kami dadagos. Wen, Lola. At dada ita itilikod ti mansyon. Agsansanay da pumaltog. Nasayat nga rod no kasta.
Sige, tayo nakitaan ida. Napuntahan tilata! Lalay ka pumaltok. Nanako! Bumusta? Kabalan niya ti pumaltang! Nagsayatan! Ang kabalan niya ti makilaban iti mano-mano! Wala! Wala ni. Padasan ta ano kayat mo? Sanan. Ano nasayat? Launay na nalain kayo iti laban! Iti kasta kada sirbe ti panangawis ti Senyorito Alex! Kadaliyo! Madamang ko ka ng panagkunak kat itilikudan ti mansyon. Narabit nga dagsan sanay a pumaltog. Patsat, isagsaganaan dati pa nagpakitak kadakwada. May salaan ti kabusor mi. Iswarumbang nga iti kabita na panawan. Kaya't mapatay tayo. Magagyo! Ti bagay Senyorito! Widara! Saan kami atuloy, kano? Pinuuran na ti rest house ko. Sa ngayon. Pues, sungbatan na data. Ito na. Ha, Oh, apay, senyorito. malagip ko ijay dipintin. Papayatin magdagamatan, Senyorito! Intayo ijay dipintin. Itamat lang. Sumurot kayo kanyak. Kanya nga tiyara may dan tayo dyan, Senyorito! Basta sumurot kayo kanyak. Kat alaan nyo dagiti igam yo. Napanan iti kotse. Aduda nakalugan iti kotse ni Alex. Sa dino nga tati pagtulungan da. Nagdardaras daping manaw. Mangkita ak iti pagluganak. Surot tak ina. Takkalabidot ni Jubilar diti panang puor na iti rest house ko. Gaputa ita akong daway. Mapuuran ti intero agipintin. Pangatin ko na, Senyorito! Intay puuran ti intero agipintin. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.